Ukhalezi Mathonto waqolwa uSanele Dzanibe 15,000. Sawubona kuphi nakuphi la kufinya khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yona mathinta acubisa intombi zomqamela amahla abanye baqumela imali thubazi. Ngana wethu ungabe usuku lakho lokuqala ulangicathwe nje okulungile. Upress subscribe button, share, uphinde comment ungakhohlwa ukulike. Kanti ke ngabe umdala la ekhaya uyasihlangana lapha na kwe comment section ungakhohlwa ukujoin i-channel yakhe hamba phambili donate ngo-R10 njalo kuphela kwenyanga. Siqinisekise ukuthi umniningwane wasebhenki ayibonwa yithini bono wena nabako YouTube. Thina nje sibona imali osiphe yona kuphela. Owesifazane waqolwa uSanele Dzanibe u-15,000 ngenxa yokumthanda nokuthakasela ukuthi amcobelele ngolwazi nangengezo le ayisebenzisayo. Uthi akazange azabona ngesikhathi emqola kodwa ubone sekuhambe isikhathi ukuthi cha engathi uyaqolwa lana futhi esebona noSanele seqala ukuthatha ama-advantages. Ama-advantages okusebenzisa vele ukuthi uyabona ukuthi uyamthanda futhi abantu besifazane mabe desperate noma be-obsessed ngalento abase-obsessed ngayo bayakhombisa ukuthi angenza noma yini ukuze afike la afuna ukufika khona. Ngenza ukuthi ngaphandle kokuchaza kakhulu asiqinisekise ukuthi soyifaka ivideo wesifazane echaza ukuthi ke imali yakhe yadliwa kanjani njengoba kulama video echaza ethi usazoba live. So ucaphuna ke amazwi bela awu live laphana echaza ukuthi njani. Okwamanje asibambe le video echaza ngaye uSanele nobudlelwane bakhe. Sanibonani sizwe samabhinqa iSouth Africa yonke iphelele nibingelelwa ngubhinqakazi inkosi yokazi umgqelazi wamajongo ngengezo. Sizwe esimnyama ngomunye wabesifazana ohlukumezekile emotional and physically ngihlukunyezwa ngulomlisa engimbeke khona la odume kakhulu ngengezo uSanele wakwaDzanibe owaziwa ngelegcokama elihle. Umuntu ebeyi role model kimi ngibukela kuyena ngimethemba ngingazi ukuthi kusasa angangenza lokho angenze kona. uSanele Dzanibe akuyona lento asitshengisa yona ku social media. Lo mlisa ungiqole izumbulu zemali engicela ukuzidalula ku live engizobe ngiwenza kusasa ntambamba. Akagcinanga lapho uthe mase ngibonile ukuthi uphila yiphi impilo ungishayele ukungibulala konke lokho ngicela ukukuthula kusasa ku live ntambamba. Ngiyacela kumongameli wamabhinqa ubaba ungizwe umcuno ngathi angangenelela kulolu daba ngoba libhlungu kakhulu namabhinqa wonke phelele ngiyabonga. Ngithi ngiwaqambelane amanga ngoSanele Dzanibe. Unani lezobangela ukuthi ngize ngigijime ngize ku social media ngoba ngumlungu mina kuyena ehlezi lapha nje uyazi ukuthi ngumlungu wakhe. uSanele Dzanibe bekuyi role model yami ngikholelwa kuyena kakhulu. Bengamcabangeli ngisasho namanje. Ungiqole izumbulu zemali konke lokho ngizokudalula ngo-7 PM ku live. Baningi abesifazana abaqolwe ngulomlisa. Bathula njengoba enzile nakimi ethe mase ngitholile ukuthi uphila yiphi impilo wazama ukungibulala njengoba nibona nani. Bekumele ngithule kuze kufe abayingaki. Kuze kufe abantu besifazana abayingaki bebulawa ngabantu besilisa eSouth Africa kuthuleka. Nibavikela nina abangani babo. Ujwayele ukwenza ulungelo eSanele Dzanibe. Screenshota yonke inkulumo esasikhuluma. If ever ngukolodo 15,000 wena u15,000 uhlule ukondla uma wakho. Uma wakho uhlule ukondla uma wakho ungafuni ngikhiphe indaba wena. Ungafuni nje ngikhiphe indaba. Letha imali yami Sanele Dzanibe. Ngihlezi nawe phansi ngakuncenga ngathi buyisela imali yami kimi. Okungokwami makubuyele kimi mawuhluleka lokho thengisa konke okuthenge ngemali yami ungilethele imali yami sizobohlukana kahle ngokuthula ngoba into engiyifuna kuwena imali yami. Wakhetha ukwenzani? Wakhetha ukugugumba nemali yami. Ubuthuleleni mangaba ngikukoloda? If ever ngikukoloda i15,000 ubuthuleleni? Ubuthuleleni? Ngikoloda imali zezitokfela ubuthuleleni? Sanele Dzanibe ulive kulapha engiyakhona ngigodla ofakazi.